Riu reke tuingire nderetini uyu ni umemerekia murihire tuna Fred Kahura MD wa kambuni etagwo Golden Dreams Land and Properties Limited. Karibu sana brother, good morning. Good morning to you too my brother. Niko salama? Niko salama nashukuru. Nitaga we. Na ko guo ko ri. Ko ne ko rito. Ne kwa milenio. Ko tikwa jenzi. Ko tikwa jenzi kwa milieni. Na ko tikwa andu aria maruga ate matingithii kuruta wira nja wa bururi. Nja wa bururi. Gugu ni kwa milenia. Gugu ni kurimite kama u. Ndaigua. Na gugacira kahua oima twakorire no rito kahura twakorire na thina ma muno ati coke igwo muthio ati kungirunda ati wirwo ati ndungithie kuna na thina uria turite wira ni woneka kundu ati nduguthie kwirugari ino meru thina uria twina guo rutha ici haria kama turi ni horo wa gwitigira atiriri hui reke ndirutanirie to ndingera gwacoka haria twarereire ni gucoka thutha na ku no ni ndemeraga atiriri na ngucia ni waigua na ni rwimbo ndaiguire rwa Kariuki wa Kiarutara ruta muru ugietha mwega tondu hitiere kenyiria ndinoraga ugietagira wira mwega ri ndwambe rutu ucio urona ta wi muru na umenye o introduce go kuri mwega kuri uyu muru wathi mujengo-ini ri uthi ugacoka wacamani na gitonga gia go supply steel na ukorwo ruweri wira uria urutite ri ukorogo urutite wira wa supply ukamura atiri na ni umenye ni ndiga kothi ga supply supply no horo wa supply akora atiri haiya kana ugacamania na ngio ukamura atiri no umenye ni ndi ndereba no ndungikira hare wa mbere o ndereba uke mbere gutire kindu takire uikare kahigaini withikeire ukamenywa ati niki uthomeire niki u do you see ogiumira ri ni uthi ukuraga neguo rucio rwaku na andu magakumenya na kumagara ni kuhiga ni ugucemania na andu megugucanura o kaundu na tigani andu makiura njira ri na ni wega tondu wa inoro rucini guikara tukimataraga uyu gucokia haria rwe mukaro nigetha andu mamenye haria tumite haria turi na haria turorete ri ni hinda andu magekinyirie na uria mareka good kama ukongirundwa muthi ati ugo Golden Dream ndiriho ni ndikwa kuiga kanyamo karia ka motumbe haria tondu ona ndaikara nyumba gutire mundu ukuhe o director ongethirira hau you see na andu ingi certificate ni citumite maikare maria maku na maria kwambiriria number 2 kindu gitagwo guoya no guoya uturagia ukia mucii nege koyo goigire guoya muingi uturagia ukia mucii mucii uturana thina nundu wa gwitigira umagara Tonya thie makambuni uria atiriri cio njiri cikarite kihingo-ini kia mwari cigeikara thi cikiuria atiriri ona tuikara ha no tugukua ko kaba tu magare aikoro ona tu magara no tugukua reke tu ikinya tukue tugithiaga tukue tugithiaga no tigukua tuikaire thi na reke ngwira undu wa mwanya muno andu acio mahoneire njira ni undu wa kumagara rire matuire matua so once you make a decision ati omothe ndiguikara haria ndi hau naho mutura akukambiriria na no nginya horo igie wigithia thengio muno horo-ini wigie wigithia ni ndigwita topic yo ni dona no tuike motivational speaker Fred Kahura ni uri ukaru reke tuke undu murihire ni hindi ndagika cenjia gutarwo ni urari na igongona twanireirio haha ndugitwira gwathire ati ai na mwari kui na andu ni mokire ni manjiguire ngimera mutiuke kwa Golden Dreams mugie na indo thengio muno kama wakang'ethe karibu sana na thengio muno ni undu wa kunyamukira rucini ro muthi thengio Inoro TV na Inoro rucini ni undu wa mwekio na kanya gaka ngacokeria Ngai witu ngatho tondu uheanaga mieke na akaheana uhoro wigie mihomo na tondu ni aturokeria na atwira tumagare na ithio nikio tumagarire na twigo tutiguikara nyumba kamoka thaa kenda na ni ndoka thaa 1:30 nigetha tukorwo tugitwarithia muturire uyu na mbere oto kama wakang'ethe akorwo akiuga njitagwo Fred Kahura ngoro ndi mugamiri munene wa kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited kuri andu ingi nitinge ni muno tutiriage ni kuri inywe no ni kuri mundu hau ari mugeni na atu na harita ria mbere jugetire tuko kure mwana wa Ruiro BD House gorofa ya gatatu na ithuĩ twendagia migunda twitikiritio na company to registered kiwatho ukorwo tukiendia migunda tugakorwo tukimigaya na twarikia kumigaya na tugacoka tugakurehera oro haha na njambe ndimucokerie ngatho muno eroreri Ainoro rucini aigithia Ainoro TV ndimucokeria ngatho kuma bururi-ini witu ni kuri mumite Mombatha ni kuri maigithagia menja wa bururi ni kuri maigithagia memona wa Rongai ni kuri maigithagia bururi-ini wothe handu waruma inyuĩ muri abata muno na kuma ngoro-ini yakwa gitina ndita director wa company ya Golden Dreams
Land and Properties Limited nä ndä mwendete na ndikamå geithia na gå kwa Golden Dreams tuga atä rä rä atä title deed is our DNA Kamau wa Kangethe tå giå ka haha tå kä mera må thenya nä wakinya na må thenya wä hakuä gå kinya na må thenya å gä kinya no me no gå karumbeta kagahuhwo tå teharä irie ta thaa ici wä igua nä kahuhwo nä gå thiä rä u nä igua makambata må ndå magakorwo marä rä mwambata rä u tä na ndå ngä ambata nä ni hau må ndå yani tå kona må ndå nä å cio nä anjia gå thiä no mwatigwo tå kona na maitho maitå karumbeta kahuhwo no mwatigwo må kä må rå magathäti å yå wathiä kå å yå wathiä matu-inä å yå watigwo å yå atigwo gwä thiä nä mathangania nä mbaimbo ä roiga atä karumbeta nä gakahuhwo na gakä hua andå magakorwo marä erä erä handå magakorwo marä erä erä å mwambate å cio å ngä atigwo bacirå ke må ndå aikarage ika nao mandä ko marenda handå henerä koguo thiä wä nyika nä wakorerwo gathingä huho wä nyika aya na nä tå kahakaigua ithuothe thä ng'ima gå tiä må ndå takaigua takaigua å guo tå ikarage tå rä andå atheru tå kä tå rä andå atheru na thingu nä getha rä rä ona gå kä ambata kå rigwo nå kwambata gå kambata arä a thingu gå kambata arä a thingu må ndå må ru ndakambata aca aikara thä gå kå thä aguoranä rio na arä a mekä te atä nä getha thä yå mbo rä ngä we niä reke ngoro mwena warä aga rä u rä mwena warä aga rä nä kå hingia irä kanä na å horo wä giä gå korwo gwä tigä ra maå ndå marä a warä nä mo me mama na kä o kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited Kamau wa Kangethe ngwä raga atä rä rä na ithuä rä hä ndä ä yo gå ngä gakinya twambate twä kore kå rä a rä nä ndä ramenya nä ngaheo ngerenwa ya gå korwo ngä kwä ra å gaikara mwena å rä kå ä gold må gå nda mwena å rä kå aya rä u nä å ndå wa kå hingia irä ko twä menyerere karumbeta ka mä gå nda gatikahuhwo tå teharä irie å igua må gå nda nä wathira na warä å gå re no nä å ndå wa kå maä rä ria rä ona gå thangania rä ndwahotire kå igithia na rä u nä å ndå wa å guo rä tå ramera twä na igongona inene må no rä a å heani wa title deed na Kamau wa Kangethe reke ngwä andå nä mokire andå nä maumä rire andå nä mokire na nä o ngwä ciria harä a tå kwambä ria tabarä må thenya å må thä njuge atä rä rä atä tå rakorwo tå kä heana title cia kå rä a mwena wa Malindi phase 2 na ngä kå ra kä ndå kä a mbere twä na bathi executive ä roreka nä guo ngä kå ra ä rä o getirani å guo nä yo heo ici karä iria ciakuä te anene rä a marä London bas ngä ra nä tå korwo tå nengerete aigithia aitå na tå kamakua na njä ra njega må no kå rä nä matu tå gä kinya matu Kamau wa Kangethe twakinya matu rä tå kä ingä ra mwena wa Kivandini twakinya harä Kivandini rä må gå nda witå å ngä korwo å hutä tie rami tarora harä a ngari å gå parking tu nä yo nä mwakinya na mbathi twakinya na mbathi ä no nä Dreamliner ĩni aigithia nä macuka acio nä acio Kamau wa Kangethe he handå rona makä ingä ra tä ri-inä atä mbathi yamba kå ingä ra mbathi ä two parking-inä ya barabara kando ya må gå nda kando ya må gå nda tondå må gå nda å yå Kamau wa Kangethe å hutä tie rami kå ndå kå rä tå gekä ra tenti njega må no tå gaicoka matwa mahete itå tå kä rä a rwimbo ndakå nä tå kå ina na nä tå kå rä a na nä tå kå manengera ta itå nä wacio igongona rä rä ithaka må no andå mekå ina må no mainire må no rora harä a mbathi cipakä two nä wetä kie nä mokire ndetä kia nä wetä kie inoro rå cinä ndä rä itherå ndirä nganja ndetä kia å gå rå nä rå ä rä u rä må gå nda å tå kä å rugå ria å retwo Baraka Gardens phase 3 toka manengera ta itå acio igithie Kamau wa Kangethe atumia athuri anake na iretu nä Ngai Kamau ä yo nä yo ä tagwo favor ya Ngai na ngwä re atä rä rä atä å ndå å yå rä gä a tå tongoretie ndokä re ngä kwä ra atä rä rä andå matirä na thä na wa kå igithia andå mena thä na tå ngä igithia nao no tå ngä nengera mbeca citå tå coke må ico wa mwaka kana må ico wa å horo rä tå kegwatä ra taitå Kamau atumia maitaga maithori kå ndå kå rä a athuri meraga ciana ukai tuthie kamundu wa mwanya muno weyumirie muthenya ucio ri ni kuri muthuri wagurire enyika no muthenya ucio kire mutumia wake tondu hindi ri ukugura mugunda wambaga guthie kugeria wewe nyika
wona wathi wageria ri we gwatira taito ri uketa mundu ucio ungi nigetha nake umwirire no ndungimwirira agiko ndunete wira ndonete mugunda to ngiko ndunete mugunda na wira ucio niguo mugunda ucio na taito yo tondu Kamau andu ni magerire ruo runene muno andu amaratuha inoro rucine kuri nginya umuthi uyu ona tumemerekete hinde ruri othe atari atwitikia Kamau ni kuri mundu raturira akaiga atiri wo ni tugakuhenio ringi it is true na aragitira guoya wake na ndari na thina wa kuigithia ena guthina atiriri riu haha ndambiriria ri muico uhoro akoro hahana ate no ndoka kumwikira kiro ndoka kumwira atiri ati ithue twita kambuni ya Golden Dreams Land and Properties Limited umuthi ukururire date ya muthenya umuthi gutire Kamau mundu twina thire wake wa taito gutire murarekirie ni turarekirie onena ciothe cikunena ciothe gutire rutiga project ici tukwambiriria ri gutire ungi na nikio tuka nginya na project twina project nyingi muno no twambire na project ya Baraka Gardens phase 3 tugithiaga kwa Baraka Gardens phase 3 ri tambe tuhe namba cia thimu tondu he mundu ngenda kwaria na inywe ogatene amunio na uria mugaga neguo mwikaga mwita Golden Dreams Land and Properties Limited thegio kama wakangithe namba itu ya thimu maitu ri hau baba muru wa maitu na mwari wa maitu ri namba itu ya thimu ni huthu muno ni 0718004455 0718004455 tondu ni kuri mahinya makona gathimu kare ga kuhinya kahora ri 0718004455 okwenda message atia goda message Golden Dreams Land and Properties Limited nejega ana message Golden Dream mugunda one good riu ri turugurie mweru agiko ya tene ne twarikia atene twarikia mataito mena cio riu na mundu angenda kuya roni no aya Kamau riu undu wa mwanya muno ukuyumiria thutha uyu twarikia kumanengera taito riu ithue agreement ira twandikanaire ni atwikire null and void muthenya ucio na tukihinga horo ucio number 2 Kamau mundu ucio riu ena wiyathi ona tungienda kumurora mugunda wake tutingikinya acha tondu no tumuhoire rutha because he or she has a legal document na niyo title Kamau twamera nginya marorerie kuria riuaini marore kana ina iraguni ciothe cia thirikari na thutha uyu Kamau tukimera atiriri nigetha approve title yo ni yakuri because where there is original there is always a fake document nigetha tuthathauri undu uyu ri na nigetha maikare maiganire ri taito ndukae kumiga nyumba mwiroreri wetwa negere taito ndukae kumiga nyumba nigetha verify ni yakuri ikinya ria mbere abothi wike search twema kamoka ngithe na no wike ginya green card search riu nigetha umenye ira wakiri akwandikire thie kwi wakiri akwandikire wetie green card search kana umwire agwikira search na search thiko ici wakiri hana ngociria Machakos ne kindu ngiri 2 gukuringana ni cio rate tono nginya ukirihe na njuge atiriri nigetha uthathaure kana umenye taito yo ni yaku wakeri mwiroreri wetwa negeire taito na wera taito nyumba gura mafu umuthi ukama wakangethe mundu angirigano ni kia kiria haria agurira ri angimenya atia hihi haria kiri ni agire kwa registry agire kwa survey agure mafu na tondu twamanagire taito cia Machakos ri eguthi Machakos County aria twanagire taito cia kundu gugutwo Malindi ri eguthi mwana wa Kilifi etie mafu na etie kindu gigutwo search nigetha verify kama wakangithe ati taito yo ni yake no cio ngundu wa bata muno Kamau tondu kiria tunyitithanitie rwetagururira nikio igwa mwana ni arengagwo ki gikonyo riu gikonyo gitu na mundu gwito ti gikonyo mundu rurira enda ya nyina rura ruramuheaga irio aciarwo ni rurengagwo kuga riu ni moimanu na ithuri turarurengire na taito na riu turamenegera taito koguo rurira rwa Golden Dream na muigithia ri ni taito ni rwarengeki gikonyo ni taito gikonyo ni taito riu taito yakwa no njike uria ngwenda no thie ngake no wake no kwambe runi no uigire no kone thibitari itakoratero no wigire no kone mundu ina cira umunagira ita board no wetie approval cia ukenda gwaka no he mundu no wendie utagutukuruhania haigua thina maundu macio mothe utagutukuruhania amu rurira ni rurekire ati ni rurarengekire tuthie cambe no njeru riu yes ati ni ukumitaga Baraka Gardens phase 3 Matu Kivandini
Baraka Gardens phase 3 ekwera mwana wa matu aboe na beno ya thimu 0718 004455 0718 004455 Baraka Garden phase 2 niyo no kama wakangethe kari kimuonete matu andu aya atire kama wakangethe thini wa kundu kure kure githina njira nene muno ri ni thini wa matu ni kuo guku mugundo ngwire uhutitie rami mugundo uyu wina neighbors niyo aya mugundo uyu o stage ni hau mugunda-ini ni ndona kwina muoyo na kwina ngari na kwina andu mugundo tha ici ni tuirigite tuyamo kama wakangethe ni gwateri mutune ni kundu guthaka muno na mugundo ni mwega muno wa speculation mugundo ni mwega muno wa immediate settlement na mugundo ni mwega muno wa biashara kama wakangethe juire atiriri ati mugundo uyu gutu uguo hana tha ici ri uguo niguo ground hana no exaggeration, that is at it is uguo niguo uri na ni wakiona ngari cirugamaga hau mugunda-ini fareo ni yaguthie Masinga Masinga town na Masinga town ri niyo ikoragwo na kindu gigwitwo Masinga town ni sub county ya Machakos county hamwe koguo motungata mothe ma thirikari ri uramba gukinya hau mugunda-ini utanamba guikuruka mugunda kama uri turawendia cash 399,000 ngiri magana matatu ma mirongo kenda na kenda 399,000 kuri muguri wa cash kuri muguri wa installment ri meri tatu ni ngiri magana mana ma mirongo itano na meri tatu ni cigi ngiri magana matano no kama wakangethe tonde giukire ri na mucio no otugi no tana ri na no turakimenya ore gukihana thini wa bururi ri na ndiumaga irime etare njeke atia etare ndute guoya ri gwicire getare ukonjira tare nguru etare munya guoya ego jigwa makio na riu wene uingirire irima to nginya ugitige guoya guoya kunengera mundu wa cash handu ha 399,000 ri tumunengena 390,000 inclusive of title deed. Turali hora wa mugunda igana atia by the way 50 by 100. Okay. Na kudo kwina neighbors. Oyo ondora afatara gutiro gitariria ati kwina ki. Na site visit kama wakangethe ni free. Tutire hagia. Urafatara kuena beno ya thimu niyo 0718 004455 0718 004455 daiga introductory price ni 399,000 kuri muguru wa cash no umuthi tondu kama uyu ajere ndikingirire irima no menyere unira guthagutho mwana nigethe kiume guaya no nginya ugiruta weherie ngiri kenda muguri wa cash ri tukumunagena 390,000 inclusive of title deed kama wakangethe thini wa mbeca ici gutire cia kuna gutire ingio kuruta tanema makurira hau gutire ngasi agreement gutire ngacia kuna director gutire ngacia guka office anga wambe otoro mugunda aca mbeca ici ciothe nitugubacirire ni inclusive maundu macio mothe kunyona gwanyona haha ri bas irio kuri hari nitwarikania ko ocoka wikare mucie o relax tu hamwe na ndugakorwo ina wasi riu weterete itu didi yaku na wajira mugunda uyu mundu no agure ake no ugure wa kuiga no ugure wa gwetereria undu yes etiguo kamau agogui andu magathondeka mbeca kwaja andu speculation kwaja mundu eketwa bina andu speculation ha ni matu Baraka Garden phase 3 toro kamau kuma matu town ri mugondo ni ndagika 6 ndagika 7 kuma matu town na no akana matu town uri kurite ina mafengi mothe na ina maundu mothe wakere kamau mundu ungiaka kiruge gwitwo nyumba cia guikara ri ni ciambia kuingirwo hau wagatatu kama wakangethe mundu kwenda gwaka mucie athamirie family yake hau egwaka hau tondu kamau mutore wake kwambiria hau tondu kamau ando maigithagi no ndo maundu matiganete people invest because of different aspects ando maigithagi no ndo maundu matiganete no mundu wigithagia aigatetwo kwao kama ngwiraga ando ingi maraturira haha in one way or another ni kuri mundu wina ruo aigwa mugunda wa gwetwo tondu ithe ni erete mbeca ciake kana kwao ndere ona igai kama wakangethe mundu ucio ngi ni kuri mundu wi haha uragerera ruo na akagerera thina ni undu kiria atigeirwo ni muthuri wake erirwo atiriri gutire kindu ungigwatira number 3 kama wakangethe agetunyo indo cia muthuri wake ni muthuri wake aritie kuhuruka makeigatwo na ciana cigituka ciana cia ngoria ni kuri ciana ingi cia ngoria kama wakangethe aciari magethie bururi utagacokwo
ciana riria ciacokire cigitugwo moko-ini ciatigirwo moko-ini ma mamawe na ndirariria maundu mari muoyo maundu meho na maundu Kamau wa Kang'ethe eroreri maigaga muthenya wa Saturday. Kamau ni kuri muthuri waugire atiriri etagwo mwarimu macaria ajiria kugeithia ndageithika mwarimu macaria yes aiga atiriri athimire na thermometer ndiameka ni thermometer kana gabiro agithima kia rocini akigua andu manoka haha tondu kindu kimwe toba kuhe murori kana muigithia utarewigithia na ithuire. Why should you invest with Golden Dream? Niki kingituma woe mbeca cia kuigithia na Golden Dream? Kindu kia mbere title deed is our DNA na ciugo icio tikanyuma kanua na ucio niguo hotani witu neo ngoga itu. Title deed is our DNA. Akigua twaheana cia mbere akiamba agithimira akigua twahingura wake akigua watatu mutiko hingura itari ho ngoka agioka akigura Baraka Garden phase 2 mweri 11 wa 11 2023 Kamau wa Kang'ethe meri itanyihirie 6 ri aregura title deed yake aracoka araigithia oro ringi Baraka Garden phase 3. Koguo maundu maria turaria haha ri ni mandu aria mageri maundu maya mothe ndimahe namba ya thimu 0718 004455 0718004455. Ciana cia ngori Kamau wa Kang'ethe ri ciarikia ukorwo cikihamurithio ni maithe mao kana amama ri cigikorwo cioka Nairobi na cio cikiuga nyone kana nyone thini wa nyone kana nyone Kamau wa Kang'ethe ri maracoka ni tubeca twao makaiga atiri ni tukwenda kuigithia nigetha ndigire njiarwa ciakwa kindu kinotiganu na korithio twaingatio. Koguo ni undu wa uguo ri spirit ire nyone kana nyone ri magoka makaithira Golden Dream. Koguo andu maigithagia ni undu wa maundu matiganite speculation mundu kwenda guthama hau ni undu uratindikitwo ni muturire kana uratindikitwo kwao mundu kwenda gwaka nyumba cia ukomborithia na mundu it is suitable thini wa maundu maya mothe na nyamba njokerie thirikari ngatho tondu irerirwo tondu tukite atukamira rimwe kenda kurea kuigua eherie kindu gigwitwo marihi thini wa migunda freehold tondu ithuĩ migunda ya kambuni ya Golden Dream yendagia ri twendagia migunda ya freehold ni reheririe Kiambu county Kamau wa Kang'ethe twameririo haha tukimera woi twamuthaitha migunda ino aciari itu matigirwo ni maithe mao na nio turagaya koguo niguo kamatigire tigai guturihia ni maraiguire riu nao Gen Z akiumira farari utire undu ngina kuigua marakigua tondu migunda ya twenda Kamau wa Kang'ethe ni ya freehold ni kuri mundu reyurite tiriri ha na kuri mundu twari na uritu aratoragia tiriri gwenda kugura mugunda ngacoka njuke ndehio riu tumere tiriri thaici thirikari yugite gutire mugunda mukurihio wa freehold na ithu twendagia migunda ya freehold. Good. Riu ri guku Baraka Garden phase 3 kuna maundu maria mundu afataraga hindi ria ekwenda koni kugia na mucie kwina indo ta icio tondu no nyende kuigua kana kwi mai guku githiti kamba-ini guku ni Machakos thitima ni kuri na tu maundu twa muthemba ucio. Yes thenge muno Kamau wa Kang'ethe ndo akiuri kiu thini wa maundu mundu akigithia ri nero wa maundu matiganite. Kindu kia mbere utanamba ukinya thitima na barabara ni kindu gitwo security yes tondu ni ukomba guthii haria wambe uingirane na andu mutoi kana ageni we woka wi mugeni na nigetha ndukae kukiwero kamuri kindu kia mbere mabako kurwa ni security njuge ati thini wa matu town ri kwena security kwena borithi Kamau thini wa igongona riria muthenya wa Saturday ni twanyitirwo ugeni ni cifu wa itura iria Madam Susan Mwende agitwira karibuni sana hapa Matu na agitwira ni area yake na akiuga mundu agikorana na thina ri aturie Kamau ngure security ekuno ndo wake ithuĩ twirigite migunda itu yothe na gutie mundu uri weheria thigiki kana ngeti wakeri migunda ri itu ina bacon na gutie mundu urathi kuge egwaka hau wagatatu thini wa after security ni kindu gitwo thukuru haha njuge atiriri hena cukuru wa Kivandini primary na Kivandini secondary hau thini wa mugunda-ini uyu koguo uyu wa thama akiyuria atiriri muturire wa ciana ciakwa ni uguthii na mbere githomo ni giguthii na mbere JSS niguo maretwo arimu a JSS mari kuo nigetha muturire uthii na mbere maundu macio mothe njuge mari kuo na nekio kwena thukuru ya primary na thukuru ya secondary ya Kivandini kithomo ni gia bata undu ucio Kamau wa Kang'ethe ri haha turiri hena neighbors tondu Kamau wa Kang'ethe ni ufataraga tufa
ukahoya ni ufataraga ruhiu ukahoya ni ufataraga huma kana theci niguo tuikaraga ni mune hoya kindu ona hwiru baru gukihoya yene ni ukuhoya wambe urute wira tondu ugithama thini wa kundu kweru ri wambaga gukorwo ugithamira kundu kweru na kundu gutari kogu ni ucarai kundu kwina neighbors kogu kana maundu macio mothe. Thank you muno. 07 18 00 44 55 07 18 00 4455 nikia gya 50 by 100 ni kuria Matu Baraka Garden phase 3 na beine 390,000 cash offer ya muthenya wa muthi mundu kuhura thimu ya 0718 00 4455 kahura. Thengio muno. Ni utigitie kindu Malindi hena andu me kuria United Kingdom marathura no muthi maranjira ni marenda kugura migunda Malindi no menye umuthi me holiday kogo maraturira me holiday muthi ni message ndona atuma haha ni arenda cia ta inyanya Malindi. Thank you. Malindi Precious Gardens kama wakangethe iri okuo nemu higire phase 1 na turamahe title phase 2 turarugorio na ha kama wakangethe iyo Malindi mwathire na Kenya Airways niyo ndege kai kugia mbeca ni kwega mwathi kuona migunda na ndege ni ndamuona ni acio mugicuka mwako ndege ngima ikoboretwo ni Golden Range neno ti opulence na tuthisha kamihuko yake aigithia tugakinya kuma JKIA tugakinya kule mwana wa Malindi International Airport kama urora andu ni maria breakfast macoka makinya mugunda maratathi mau mena mo ni make ni mafu ni mafu ni getho menye uria mugunda uhana riu ni ore macokanira haria mugunda uri uhana uguo na kwina ikari umenye ginya hari ene ni nyumba yethini wa mugunda uyu tu hamwe aya ni aigithia kama wakangethe marikia kwirora mugunda ri tugakimatuga marikia gutugwo magathiri-ini kuria riu ni kwa opulence ikoragwo riu kuria mai-ini riu kuria na by the way no ndo maira maria matangatho ma mai-ini ri ni wega onayo hara kaurutite wira ku ugithie kuria uhutie mai maria so mahe nginya kanya mundu okena gacuba akue mai macumbi okena mo Nairobi maundu mane it is a good feeling tu hamwe tugeterere mugunda wa 50 by 100 Malindi Precious Gardens daika 25 nginya daika 30 kuma mucie munene wa Malindi ri ukomeire farafara ya Malindi Marereni Lamu highway utana kinya Marereni uhetukite iganda cia cumbi cigwitwo Ken Salt na Malindi Salt ri guoko agukuo mutho farafara iri inukage speaker wa ihinda riri wa Senate ugwitwo Amason Kingi kwa mucie ri ukaigira kana ugakinya thini wa mugunda witu ugwitwo Malindi Precious Gardens jugetire mugunda 50 by 100 turamenderia girigana rimwe ria 50 150,000 no kore muguri wa cash tukamoderi 130,000 kore muguri wa cash nayo 100 by 100 niki kama wakangethe ni 50 by 100 igire niyo ni kuota ya mugunda sinyitithanetio ri tukamoderi 250 no kore muguri wa cash tukamoderi ciringi 200 jugi atiriri thini wa mugunda-ini uyu ri ati kwina mai kwina thitima kwina aikari na mugunda uyu uriganetie na thukuru wa Bora Imani na hau hena center koguo ndunathie kwambiriria muturire uri nyika wathie gutwarithia muturire na wathie gwaka bururi na wathie kurima wathie kuigithia na wathie guikara nemu maundu maria twaria mundu aroraga akigura mugunda thukuru security kidogo gwitwo mai kidogo gwitwo thitima kidogo gwitwo neighbors nigetha unginyihanyihirwo gacoma gaku kahore uge ni ukuhoya rutambi kama utene andu ni magwatanagia rutambi tobokia haria maguta-ini gwaka ne utuko umwe thutha mutheri ngagura maguta muthenya wa rucio maguta mangethira na ndirega gutire thitima ndaiga maguta to ni tumite ningerekano ndiraheana umenye ni ukuhota hakwira neighbor agwike aguteithiririe koguo maundu macio mothe kama wakang'ethere ni tumarorete na njira njega muno na mari kuo na tutwaranaga na ndege na tugagucokia na ndege urabatara kubook na ciringi 50 peke yake booking fee ni 50,000 urahura na beno ya thimu ya 0718 004455 0718 004455 ukaigatirire nie ni ngoda ndumirwo mabu kamau na beno ena ginya WhatsApp
na kure thini wa mitandao itu yothe ri ni ungithi thini wa mtandao wakwa njitaga Fred Kahura either TikTok Fred Kahura thini wa Facebook Fred Kahura thini wa niko kugi Instagram Fred Kahura kure kwa Golden Dream ri hiyo genere ko chat box you introduce me that no ge AI kuna AI no me AI rako edit ginyo iha ni mionete delito ni anyonagia no na kiarigitwa muikarira muno atireu na tugi horo Kahura riu thini wa na ko thini wa Golden Dreams rim Facebook ne Golden Dreams Land and Properties Limited kore mwana wa Instagram turi kuo Golden Dreams Land and Properties Limited kore mwana wa Instagram turi kuo kore mwana wa TikTok turi kuo na kore mwana wa website ne www.goldendreamlandlimited.co.ke daigo gono do adore meja wa fururi magienda mafu na daiga namba itu ina WhatsApp niyo 0718004455 kama wakangeza tugitiri hari jugia tiriri na tuna ndagika imwe tu ndagika oreka tumihudira na njira njega muno tondu iyo niyo egutuma mundu uri wi haria maitu wi haria atue matua jugia tiriri kabla ya Golden Dream kire etumere nike kigituma muigithie na ithure title deed is our DNA na jokiro rege gutie mundu twina thire wake wa title number 2 kama waka ngethe ni ati ni twihotorete ati gutigira ati gutire Kamau mundu kaigithia agacoka arire kama waka ngethe andu manarira Golden Dream tumetwite thibitari iri kihonia kiate waigira mbeca ciaku ni uri ukomaga ukahona toro na ukora maundu maku amwe mana tunywo andu ni matete mbeca juge kiduge goto project yetu nacio nacio gurekiri nacio juge ati tunakorea mwana wa Matu Baraka Gardens phase 3 area twaruguria officially thini wa Inoro rucini muthenya wa umuthi project ino ndeka inyanya kana ndeka mugwanja kuma Matu town Baraka Garden phase 2 irare ndeka 10 no ino Baraka Garden phase 3 ni ndeka inyanya kana ndeka mugwanja kuma Matu town juge ati mugundo uyu ukomeire rami kana uhutitie farafara turawendia 450 kuri muguri wa okahora uri okuri hana hidere meri 3 uri okuri hana hidere meri 3 ni shi 450 no kuri muguri wa cash ni 399,000 naguo kidogo to offer ya muthenya wa muthi ni 390,000 kuri mwana wa Malindi 50 by 100 toka kwa dire girigana 30 kuri muguri wa cash na to ora book na shiri 50 to utwara na ndege to gocoke na ndege kuri mwana wa Nanyukire toka kwa dire girigana 350 na mugodo we hakuhe na mutirithia hari ya mutirithia primary utoka kwa dire kiagia 50 by 100 girigana 350 kuri muguri wa cash kore mwana wa Gori Fare twakwenderia cia 40 by 80 turakwenderia million imwe tu na mugondo mbeca ici ciothe ni inclusive of title deed ogwe kate tore namba ino ya thimu niyo 0718 00 44 55 0718 00 44 kore kwa Golden Dreams Land and Properties Limited tuko kore mwana wa Ruiro Bidii House gorofa ya gatatu na ni Ruiro ndani kama wakangenya Ruiro ndani ti Ruiro inje ndani kwa gari yo kuingira Nairobi umenye ni Ruiro ndani namba itu yathi mojugo oro ringi ni huthu muno ni 0718 004455 Golden Dreams Land and Properties Limited title deed is our DNA. Thank you muno Fred Kahura MD reke tukinye hau mathaa ni mathie muno nigetha njoro kwa githiji nake aikire hari uhoro wa ugima wa mwiri corona ndagitari Paulo Ngoge na muciari ugitwa Jamaima Mwihaki niye njitagwo Kamau wa Kangethe na titagoko kumagwo